萨利嘎嘎马布隆平安，安尼尼阿拉拉亚o katele hai nomita malat sai kita minta ong tu tapang nanai mapalemet no kawas ko paro no roma nomita。姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们一同敬拜上帝，愿上帝祝福我们的家庭。萨达邦ko le hai nomita sinanu ten ita ko falu zur，我们一同来默祷mi mokto kita。Malat在kita min pahamak lumaleo kita tini i tusa polo ira ku sepat， 我们一同来赞美，我们唱诗24首。Mikirin ko tamtaw, tumari halayay orip。Ipapaway ko no sa kiating mo, yumafana chiyesan, dihatay ko faluzo, apakalayap to chi atilay, yumakasam,Ko falo chota akakaraw raw irachiyes para tohan chiyes kitingan ko kamay nila tachiri hatay ko orip iso。Mikirin ko tamtaw, tumari hatayay orip, ifawfaway ko no sa kiating mo, yumafana chiyesan, dihatay ko faluzo.Apakalayap to chi atilay, yumakasan ko faluchota, akakaraw irachiyes, para tohan chiyes.Kitingan ko kamay nila, tachiri hatay ko orip iso. Mitolon kita， 我们一起来祷告。Sila tayo mamaniam i kakarayan, talamikan siya kami to pitlipot numiso orip nunyam to rumyami Anini tataya, miriaw kami tayo ni kaayaw numiso.Itini i luma no paitemek ami pacakat to taong nanay wa maaw pakani kalatsay o faluzo no niam ami taong tiswanan i pakani to na katede hai i papalemet no miso katsatsay paro no ruma no niam atu pakani pilayap niam to swan no miso tini ifang carai chutlat i usakatanetek usakachiicher o pitier no niam爱我们的主，我们谢谢你，你看顾保守我们每一天的生活。今天晚上我们在各自的家庭中来举行家庭礼拜，
愿你的话语成为我们的力量，愿我们敬拜你，使我们领受你莫大的恩典跟祝福。愿你常与我们同在，使我们在信仰的道路上有你的帮助。我们献上感谢。巴干尼达拉曼奈安安努达邦及耶稣基督阿弥陀佛，阿门。马拉兹在给咱们稍息，都刷努高瓦斯一定以放再来做烂。我们一起来读一段经文，一定以优耶萨卡杜萨阿兹方杜萨库萨法当阿萨杜鲁古萨法阿杜谢。约珥书第2章第12节到13节，一定以优耶杜萨库萨卡杜萨阿兹方杜萨库萨法阿杜谢当阿萨杜鲁古萨法阿杜谢。Ufrih nu fang zai zulal itini katalangai a katatelekan cecai patek sepat soot 60 iraku tusa a frih katalangai katatelekan cecai patek sepat soot 60 iraku tusa a frih itini yoir sakatusa atsefang tusa kusafau tangasa turu kusafau a tusir 约珥书第2章第12节到第13节。Suasa itini fang zai zulal sarikaka Nikau rira pasal sa kutapang mateng ho kamu a mi pasasior tu falucut pisaliwai kamu kararum ka tumangit sarucutan ku falucut namo a pasaini I takwanan aka kau pipatiri aca a mi cicih tu riko ku nikararum kau nai falucut ai ku nikararum namo saan Ipasay ni kamu itapang akawas ita. Nahani o kara sini ataay o kara atay ayay. O tsaay ka kara keter o milahci ay to ni ketunan ningra asuar jingda. Sa pihpulan jingda to raraw ita. To sakatsaaw pilahci ningra a mitefot saan. Liawan ako sanukaping ami saosi. 约珥书第2章第12节到13节这样说：上主说，即使现在你们仍然可以进食、哭泣、哀嚎，诚心悔改，归向我。光撕裂衣服毫无用处，要诚心悲伤悔罪，归向主你们的上帝吧。他有恩典，充满怜悯，他不轻易发怒，有丰盛的慈爱。他随时愿意饶恕。以上。Upatusukan, ulaya penumita akimat anini atatayai. Usulinay falujo amitier tu kawas. Usulinay ku falujo amitier tu kawas. 诚实信靠上帝，这是我们今天要一同领受的主题。Sarikaka mapulong. Unani sa usian numita aswanu fang zajulal anini atatayai.Uswano pari ayawai tu swa ji yoir ami palal tu falujo no Israel atamlau。我们今天所读的经文是有关先知约珥对以色列人的提醒。Pahapinan ji yoir， 大家mangata tu korumi as no tapang akawas。一个张ra o Israel atamlau o finaulan no kawasi anu mirias tu kawas。Marari at sa ay bipasasyo tu falujo miriang tu suanu kawas I suasa jingrai tinifang za jutal dengan o satufos nu kawas waya riri sapates ko nisi ayawan nang ra itini I rumiat nu tapang sa ay bipaorip ku kawas I jangraan saan ku suani yoir itinifang za jutal。我们今天所读的经文，先知约珥告诉当时的以色列百姓。虽然上主的日子快要到了，但是他们身为上主的百姓，如果持续的远离上帝，不愿意悔改，最后在上主的日子里面，他们所面临的是上主的惩罚，也就是经文里面所提到的蝗虫的灾害。他们所经历的不是上帝的救恩。Sarikaka mapulong, pakanito na suanu fang za jutal, nanay mapalal ko falujo nomita.Mangalal kunika sapuner falujo ami hapinang tu katatlang saan no tireng ato o tanutekay ko falujo o sorinay ko falujo ami tier ami tuor tu tapang akawas amaru itu numita o tapang akawas。所以从今天的经文里面，其
期盼能够提醒我们察觉自己生命的软弱，诚心忠心的信靠上帝，让主成为我们生命的力量。Sakatay uharatang numita sarikaka. Pahapinang jiyoir upali ayaway tusuan ukawas. Pasasyoren kufarujo apasayra i tapang akawas。首先，我们第一个要思考的是，先知约珥告诉我们要悔改归向上主。Pasasyoren kufarujo apasayra i tapang akawas。Itini sakatay atsifang suasa。Mitafus ku kawas to Israel atamlaw. Paluat ningda ko masa frengay riri amatia o mamatuem atuman ko rumiar saan. Tamamin makaan no riri ko pinaluman no tamlaw. Amapatres ko urip no finauran itia。圣经告诉我们在第1章当中提到，上帝惩罚以色列人，他兴起成群的蝗虫。圣经说，像乌云一样布满天空，蝗虫将农作物啃食殆尽，把所有的农作物都吃完，百姓的生活饥饿受苦。Urasaga palimoji yoir to itiai Israel tamlaw pasasyoren ku falujo pasayra i tapang kawas tahpulan nu kawas ku raraw nangra paoripen nu kawas jangra saan ku tirit nu 放在主他的安尼。所以约珥就提醒当时的以色列百姓，当要悔改归向上帝，上主就赦免他们的过犯，上主就要拯救他们。Tikuran numitami haratang to urip ita sarikaka. Tazwa zai kadazat kita o lemak no isai atamlaw. Soolin umi diangay umi diasay to kawas. Nika mamafana atsa kita. Ila ay ko kapatasan lemak.Itini i rakat no urip no mita utamlaw。回到我们自己的生命，虽然我们不像当时的以色列人一样，真的是离弃上帝，但是我们也知道，人的生活当中总会遭遇一些患难。Urumasado, anu sa ay kapinaon kita do lemak no tireng i, raholay kita miriang tu suanu kawas, jirarau, patelas ko lemak。然后另一方面，我们也知道，如果我们没有常常当心自己的行为，我们很可能就会容易违背上帝的命令，让自己的生命陷入在罪中。你告诉他萨利卡干嘛不弄？阿卡卡当阿萨多马特佛斯努卡瓦斯吉达达马巴拉巴萨西奥吉达都法鲁着。阿卡卡当阿萨多马帕特斯库乌瑞达马法纳巴萨拉伊卡瓦斯阿米隆沃斯都比巴乌瑞宁达。但弟兄姐妹，我们不要等到我们的生命被上帝惩罚了才觉醒要悔改，我们也不要等到真的陷入在困难、苦难当中，我们才懂得要寻求上帝的帮助。我们巴拉来都发露出努米达古说努巴里艾亚外都说只有伊，我乌里努米达都鲁米阿米阿伊，kau sorinai falucu amiti tu kawas. Nahani anu ikangayan tu nu urip, anu itini I karurayan tu katatihan tu anu urip I, lengan tapang akawas ko pitiran nu urip nu minda。先知约珥提醒我们，在日常生活当中，就要诚心、诚实、忠心的信靠上帝，因为我们的生活，无论是在顺境或是在逆境当中，上帝仍然是我们唯一的依靠。Saka itini sakatusa o haratengan no mita sarikaka. Anu soolin o pitiran no urip itaku tapang I suasa itini 放在主他Tatamaan ko mikumi no tapang ato ulah ningrai titanan o mituray I jingraan atamlaw。如果上帝是我们唯一的依靠，圣经约珥告诉我们，上主有丰盛的恩典和慈爱。Tatamaan ko mikumi ato ulah no tapang akawas。Anu sa osian no mita suan no 放在主他I itini falu ku safao tangasa tu sapuro pitu atu siri ila ku suani yoer sarikaka mi paayaw ami haratan ku kawas tu finaulan ningda sa atlay ay sa jingra tu wawa ningda palemeten ningda zangra saan ku tirit itini 放在主他。18到27节这样告诉我们，先知约珥提到上帝关怀他的百姓，上帝怜恤他的儿女，上帝要祝福他们。
ura saka pariasan nu kawas jangra nai riri apates liawan nu kawas wami parungau tola pinaluman isra suasa tini fang在出来mapareres ko urib no Israel tamlau tu nika ahli hai no kakanen 圣经告诉我们，上帝让蝗灾、让蝗虫的灾害远离当时的百姓。上帝让大地再次生长作物，让人们有充足的食物。Sarika kama purong unini atirili, umi patarah kala itu nika kalufah, no mikumi no kawas, nika tahlamaan no ulah ningda, ami parihata itu finauran ningda u Israel atamlau。这一段经文让我们知道。 上帝有丰盛的恩典，表明了上帝以慈爱恩待他的百姓。这个anu cima atam lawi anu pasasyo tu falujo jengra pasara ikawas atau soalinai ku falujo mitier tu tapangi parihatayan nu kawas ku urip ningda saan ku tiril itini fang在出来。所以圣经要告诉我们，无论谁如果愿意悔改归向主。 诚心的信靠上帝，主必定使他的生命得着平安。Matu soal itini itulu polo tu saat tu share sari kakak nikau rira umirungu zai tu pipasama aku o tapang i o mama pa orip saan。就像圣经32节说，凡是呼求上帝之名的人都必然得救。凡是呼求上帝的之名的人，凡是诚心信靠上帝的人都必然得救。 Nanai mararit kita, ami pagi falujo tu nini asuan ufang zai julan. Usorinai ku falujo ami tier tu kawas i, u saci icer kita, apakalias tu masa manai atati ihayat lemak atau rarau, atau parihatayan nu kawas kita i masa manai at lemak. 盼望我们这一段话能够常常牢牢记住在我们心里面，诚心信靠上帝。 让我们有力量脱离一切的罪恶，诚心信靠上帝，让我们无论处在什么样的环境当中，主都与我们同在，领受他所赐的平安。那么巴勒曼努卡瓦斯吉达米多伦吉达，我们一起来祷告。Matumisay ko ulah wamaniam I kakarayan, midiaw kami misapun tu farutso itini kaayaw numiso amikansya to sini ata numiso I tamianan. Daljo uciraraway atam lao kami. Nikaw rira mihayay kiso to bipasasyor no falutso nunyam I tiswanan. Yo usorinay ko falutso nunyam apasay ni tiswanan amitier I tiswanan I pakarahayap kami to nipafrian numiso atalam nay amikumi parihatayan numiso ko urip nunyam. Nanay mararit kami ami harateng ami safalutso Tunika cai kata turung at lemak nutireng, tunika tatangza nutireng. Ta usolinay ko faluso amitali es itiswanan. Cai kata mamatumas numiso ko mikumi tini urip nunyam ami parihatay to rakat no urip niyang wama. 爱我们的主，我们谢谢你。虽然我们总有过犯和软弱，但你仍然愿意接纳我们对你诚心的悔改。求主帮助我们，让我们以真诚来信靠你。 使我们在人生的道路上满有你的恩典，也有你所赐的平安，更让我们在主里面因着依靠你，有力量来度过每一次所遭遇的患难。求主与我们同在。那么巴勒曼努卡瓦斯和米登伊来都算努米说哇嘛？你看一下kami pakaningan tapangji Yesus Kristus amitolon amen。Tutu sadikaka mapulong tuna tatukian。 Sekapulung kita mitolon, tusa aku tatulunan nomita。这个时候我们一起来攻祷。Sakacau tatulunan nomita sari kakak, turunan nomita ko baru nurumat nomita。Nanay在pitulas ko kawas amit lipot, to kate baru nurumat nomita amatumas ko rihatay ningda。Ato nanay mapaluat no kawas ko falujo no baru nurumat nomita sari kakak nomita。Unay falujo ay ulah. Amiti tu tapang usakatanagtag no singko. Sa katusa uta turunan no mita sari kaka. Turunan no mita ko ciatata ay asari kaka. Turunan no mita ko rarima ay tatang sa ay ko piti asari kaka. Nanay tamaan no kawas, asahan no kawas ko tatirangan nang la. Paluatan no kawas ko falutsua nang la. 我们这个时候一起来代祷，我们为2件事情来祷告。
第一件，我们为家人来祷告，为这些家庭来祷告。愿上帝保守我们的家人生活都平安，也愿主赐福我们的家庭，每一个人都能够有爱主的心，有坚定的信仰。第二个，我们为我们身边身体病痛的弟兄姐妹、信仰软弱的弟兄姐妹来仰望，求主保守，愿主医治，更求主来扶持他们的生命。巴多鲁伦努米达以大棒，萨卡布隆吉达米多伦，我们一起来祷告，米多伦吉达。Sila ita waman kami kakarayan dalam ikan siya kami. Anini lalaya malatsay kami itini iluma no pai temeng ami pacakat tu taong. Mipahmag tisuanan milayap tusuan miso tini ifang cerai culat. Usakatan nutek sakat ciicel ko pitiar niam mama. Paturun niam itisuanan ko kate ko parun no rumah niam. Mama au nanay anu itu adu ko urip no parun no rumah niam. Anu ini aro ay anu umisya kayai. Nanay mapalemas no miso pariharayan no miso ko urip no wawa no niyang ama ato utayar nang da anu mitinilay hanan no miso milipo nanay ama aw anu ito ako urip no parululuma no niyang nanay anu siya ayaw sang natumaan at lumak makasorin kami sa ipituras kiso ami patsafay sanganan milungos asa kami wama napaluatan no miso ko falutso no parululuma no niyang sa kafanaaw nara amitiar itisonan usa ka fanaaw ng rapakan itisuan fang sa tsura usa ka tanutek no urip na umao paturun niyang itisuanan o kate no niyang tahatswa o almanay asali kaka parululuma sa ikarat sa ko aro iga nanay pakalipiti ar itisuanan i alatsayan miso ko falutswa no parululuma no niyang pamikan siya kami paturun niyang itisuanan ko ti alala ay asali kaka ano ipiyoingay anu iluma sangda anu sama ala nu wawai anu iswa sangrai mau paturun itisuanan nanai ukamai nu misu ami kapa o tatirengan ta ira ko nai kakarayan na itsun ami alah to alah nangda ami patanatek to tatirengan nangda wama paturun yang itisuanan cara ay asari kaka yo tataang ko alah nangda ami urang tu nini kertengai inurong i yo mi ucir sangat itisuanan inanai amao kisu ko mi parihataya itu farutsuan ato matulas ay ko falutso larima ay ko 5 asari kaka anan niya kami paturan itisuanan nanay wa maaw diawan no miso mi paluat ko falutso nangda diawan no miso mi patanuteg o 5 nangda tapakatinabot sangra to sini asa no miso maka ni biti itisuanan i pati ako no miso urip nangda nanay diawan no miso may pafaslet to falutso nangda ta umaraf rafay ko falutso nangda itini ikayaw no miso matayar ato may tiar itisuanan ikan siya kami爱我们的主，我们谢谢你。我们要为着我们的家庭来仰望，无论我们的家人在哪里生活，求你与他们同在。主啊，愿你保守我们的家庭。虽然我们的家人没有在一起生活，但愿借着信靠你，你使我们的家庭同心合一。更求你帮助我们的家庭能够常常依靠你，让我们在外地的弟兄姐妹在他们的日常生活当中，常常思想主你的话语，成为他们的帮助，成为他们的力量，为病痛的人来仰望。主啊，求你帮助我们病痛的弟兄姐妹，当他们身体承受病痛的时候，主啊，愿你成为他们生命的帮助，不只是医治他们身体的病痛，更健壮他们的身心灵。主啊，要为着信仰软弱的弟兄姐妹来仰望。求你再次扶持他们的生命，坚固他们的信心，让他们在主你的恩典当中，在你的爱里面再次领受上帝你的祝福。我们献上感谢。Sila itay wama niam i kakarayan, paturutan numako itisuanan, ukate nukatsay asari kaka nunyam. Nanay mapalamer numiso, nuparo nuruma no sari kaka nunyam ama. Paturutan numako itisuanan, urarima ay kutireng, ci atlala ay asari kaka, tatang sa ay matulot ay kusingko asari kaka. Nanay diawan numiso, ami patanutok, ami safalo, to urip nang da. Dahil tinilaluma no sini atla numiso pakalayap sang lado ni katalamaan numikumi numiso usaka chiitson no urip nang da usaka alah no alala nang da usaka rabrab sa falted ku falutson nang da mi saitson ami tiari itiswanan mama ikan siya kami to sini atla numiso pakani talamanay nganganu tapang ji Yesus Kristo ami tolon amen.
露露米巴扎卡吉达杜金金，我们一起来奉献我们唱诗第91首。罗马六吉达迪尼西瓦布洛伊拉国之在。感谢恩基耶斯，欧玛欧拉海。感谢恩基耶斯，欧西拉伊代，马罗萨基达布瓦南。Kuno kawas at lafong Magkanomako Tapang Chiyes Kansiyaan Chiyes Umaulakay Kansiyaan Chiyes Osidla itay Malusakit akuanan Kuno kawas at lafong Magkanomako Tapang Chiyes Amen。马拉在kita milayap to sa pakalumat no tapang 我们一同领受上帝的祝福。Nanay, marari ay natabanan ko sa pakalumat no tapang si Yes Kristo. Ato talamanay ulah no wama akawas. Ato nibikapot no fang caray ating itamo na amamin. Anini tayo itlaot. Amen.